Kenor khana journey tini press meet khaimani uklumi purpose kha je kaini mani nuti puila kha chini script romance script nuti tai abon wi logi wong kha je chini ADC area o je abo chini je area to mani abo nini state government general o include khaina thangi to mani abon to kaini kognoti no kaini mani nuti tini chini khadu mani khunukmu te bes kango jeng oborong tai tam step na khanai aborong tai tini press meet khaimani Kita sekarang ang sawana romance script na tu yun. Script je chini bagai chini kokthai ni bagai nak mani abang thar romance script cuma bang saya mana tanggai nam. Malah chini je script chini je kokthai. Abo ni Bangla Hindi abo completely different. Jeng Sindo Tibetan family ni hote chini language aram hote belong hai. Jeta ni accent hindi kokthai ni je gorong. Chini kokthai ni je tone abo juda buni sai abo nini yang je Aryan languages rok je tong mana abo completely different to chini language nge tabuk chang orom chini kokthai chang kaisa mani follow khai kana chini kokthai kabang no sur bai mau chini kokthai tonal language chini ro kokthai kom kya sur bang sur ni beshi te no chini emotion no expressing okay kokthai amsa ke important tabuk ang যেহেতু আমরা লিগ্যাল ফিল্ডে তো বা বড় কিছু কম্পেয়ার খাই एग्जांपल रे सानामो चुनो जोंनो गजे चिनि हाव न चिनि स्टेट तो गोबां मा जरनि एजुकेशन हंदी निनि जॉब सेक्टर न जेकुनो जागावो चिनि दिप्रासार कॉन्फिडेंस फीलिंग या तांगे बुनि कक मा सामु बादि बुनि कक बजों जेफ्रु चिनि गोबां मा नामानि मानि रनो मा साव चिनि राइट्स रनो ति मा साव ऑब्वियसली जों कॉन्फिडेंस फीलिंग ला जे माने जों फील खायो जे माने जों सफर खायका आबो जों काहाम के फुनगि मांगला आमते हायकेनो जेफ्रु चिनि कक थाइनो जे आजायफ्रु जे कक थाइ जों सामानि आ कक थाइनो बेंगली स्क्रिप्ट बा संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट जेटा गवर्नमेंट रबाबनो कन्स्पिरेसी खाइ तंगबनो इम्पोज खाइनानि अब जेफ्रु चिनि लैंग्वेज थाइ पाजानाय चिनि कक थाइनि गरन बुइबाय सनाम जाबाय थांनाय जे ओरिजिनल कक थाइ जों माने आबो तंगला आबो आं साना थांगा ककथाइनो हाइब्रिड खाइथि जानाय है दा माने जेबाबे हाइब्रिड खाइजमा है चिनि ककनो बांते खाइजानाय जे ओरिजिनल फॉर्म जों कक सामना आ ककथाइ तंगला हिंके आबो अबनि उगलुगा बरनि पर्पस गोबां मान दं गोबां पॉलिटिकल एजेंडा दं ताइ बरनि लैंग्वेज नो फुआरनानै आमते नाहार मुंनो दंमान बिया बरनि नाहार मुंनि बागै तामनि बागै जों बरनि नाहार मुंनो बागै आबो फुलफिल खाइनानि बागै तांगे जों सामना सैक्रिफाइस खाइना बा चिनि ककथाइनो सैक्रिफाइस खाइनानि आबन बागै ओ जे स्क्रिप्ट नि इशू आसो बिशिरोमे चोली फाइमानि अबनो ओ जागावनो स्क्रिप्ट नो ओ इशू गुरिरि तोनि तोनो रीजन तामो जाते जों अबन फातारा थांगै जों 8 शेड्यूल दाना रफानो जों डिमांड ता खाइमानथु जस्ट अब डाइवर्ट खाइना बागै चिन डिमांड नो डाइवर्ट खाइना ताबो थाइसिगनो खनाकना जे चिन कॉन्स्टिट्यूशन कोनो जागाव खनो रोमांस स्क्रिप्ट Nini 8 schedule dana ke romance script tongna nangai amte he conditions result kari. Abanga first point. Constitution kuno provision no even 8 schedule bo amte result kari je kuno script bo 8 schedule include khaina daka bono romance script khaina nangai. Tabe 8 schedule ni purpose tamo ba kaisa language no uplift khaina ne bin purpose na bena. Ga language no uplift se khaina daka a culture a language preserve se khaina daka tam ne bagai a language no Bangla by Devanagari by ke dalogo ke abone je original form no destroy khainai ba constitution to abo naya constitution abo sija gare chin constitution to belais nai tho aisa kok thaino ba ke preserve khaina nai abone ba chin constitution no 8 schedule rakha or kono romance script include khaima ante kunno condition kaisa jaga kono mention khaija abo ka first second tha jongchini administration level of naikhange ni parliament hindi state legislative assembly hindi jotto jagao na chunta mono romance script by plus english language which in administrative function join administration je in english will run khaima no ba ke chini kok thai ni preserve khaina ka chu romance script no nango ta romance script use khaime tone tama bengali script chin sako impose khaina thangai to अब जुनो purposely जुनो सिक्लंगना बागै नंगना बलेना गबरा जुन शेलंगमा रु ताइ अपनि अगेंस्ट जों ताबुनि सिमी
joto lukuro no kono koimo jeng joto no bes ka ang lainnya ni te tabung sini jeng buthaya kare choyawe jeng romance script ni favor jeng joto no stand na na movement khanya jese jorate chini demand fulfilling asa tabuk phayana chini je abo ADC ni je area no nini general klang state government same Orabon junta mutong gross violation of constitution. 6 schedule tam nebagis namja tha je Tripura ni plus ni ta alka notice and state ro je bororong ni illegal immigration ro ni bagai borong ni number bomb ni thang borong culture threat to thai thang abon bagi 6 schedules namja tha hinke tabo 6 schedule je snaman ya bo definitely parliament to no namja bo State government no sab authority rakha je bor constitution violate khana nam dikhe ga obone against of jung bas tango kotor khe jung je jesik jorate chini o je bor inclusion khana thangi tomani general area no area bisingo 6 schedule area ni place no area no abone against jung ba chalane jesik jorate bor no decision bor mo thagya bor ADC no belan underestimate khai tom undermine khai tom ADC no so अब just in ADC ni insult ya अब even in constitution ni ba insult अब in the pressure on ba insult jeng bebang bahan bethi gina the pressure on tabuk phaiga tabuk jora sop pai chin ro je at least chini ADC under je to mane obana sekja na riyate overall ko pachar mo joto lokuro no jeng beskango jespan movement thu obonoti jeng joto no beskang ulane te join khailene kebo কোনো political by influencing